L-attriċi Italjana Beatrice Fazi kienet il-mistiedna ewlenija l-Konferenza Djoċesana tal-Familja li tlaqqat mid-Djoċesi ta' Għawdex. Beatrice Fazi hi attriċi, awtriċi u preżentatriċi fuq it-Televiżjoni Italjana u deret fatta serje popolari fosthom un medico in familja fuq ir-Rai. Għall-konferenza f'Għawdex Beatrice Fazi attendit mal-familja, żewġa u l-erba' titfal tagħhom, turija tal-importanza tal-familja f'ħajjitha. Qalet li minkejja li kienet ilha snin twal fil-qasam tal-ispettaklu u dak kollu li toffri d-dinja ma kienx sabet il-veru kuntentizza ta' ħajjitha. Stqarret li l-ferħ veru ġie meta ltaqat mal-kelma tAlla permezz ta' mixja ta' fidi fejn qalet irnexxielha ssib sens għal ħajjitha. Qalet li spiss jistaqsuha x'inhu s-sigriet biex issib bilanċ bejn familja numeruża bħal tagħha u l-impenji tax-xogħol. Mi occupo davvero della mia famiglia e allo stesso tempo cerco di trovare il modo di fare bene il mio lavoro che mi impegna tanto, mi porta anche fuori casa, anche molte ore di prove per il teatro e poi gli spettacoli e poi girare l'Italia. Come faccio? Non sono sola, non sono mai sola, ho un marito fondamentalmente che mi sostiene, mi incoraggia. Zidet tajt li il-karriera tagħha sabiħa u mimlija sodisfazzjon imma xi affarijiet m'għamlithomx u qalet ma jiddispjaċijiex għal dan għax kellha tfal xi trabbi. E oggi guardandoli, contemplandoli, la mia gioia è piena. Il mio matrimonio è un matrimonio che resiste alle intemperie perché la mia casa è fondata sulla roccia. Certamente c'è la fede, c'è la parola di Dio al centro della nostra famiglia. Beatrice Fazi tkellmet fuq l-importanza ta' relazzjoni soda fil-familja u kummentat li karriera attiva bħal tagħha mhux bil-forsi ta' xkiel biex il-familja tibqa' tħaddan il-valuri nsara li qalet huma importanti fit-tfassil tas-soċjetà.